Alright, so day 1, or I guess episode 1, kamera ni Gab sa balay, so I gotta figure out kung saan na ako si Gabi. Asam na rin Gab? Gawas na Gab na? Gawas na? Alright, so before manglak kami ni Gab, make sure you got snacks. Ilaka mo, o siya makaon, patay. So, water, biscuits, and diaper and wipes. Diaper, wipes. Yeah, siya may mudaan eh. No. Iya po, kailangan. Kaya sa bag. Now you're good to go. Tanagap! Na? Right. Ano ka? Yung bola. Dagan na mong bol, Gab. Yan, hugaw na. Sa may nadia sa una. Asa man nabutang, be? Hmm? Water? Water. Slang kay war. War. Uy, mong bola ba? Ito natuto na. Wala na mong bola. Muna na naable. Ang tsaka na pag-upload eh. Nawa naman ang laktanan. Lawa. No, pilit ang lawa. Inom sa tatubig, Gab. Tubig ka po. Naglami. Tubig mo na. More? Sige pa.
Haki? Iyay. Imo mang... Na, naghugaw-hugaw na gyud. Tagbalik sa kanal, Gab. Yun na, Gab. No. No, kay hugaw na. Hugaw lagi na. Hugaw lagi na. Water. Hugaw nga water. No, Gabi. Sige, buyog na. Mamaak na. Uli na may kay. Now. Na. Too big? Di mana too big, Gab? Round 2. Now we're back up. Ay! Where are we going, Gab? Asa ba, Gab? Ha? Swim? Am tagap. Ligo ta. Ligo ta sa pool. Lah. Oh, wait. Hi, Gab. Are you enjoying, Gabi? Wow. Gabi. Kumot mo lang yung kuan. Lipstick.